I'm a dirtbag, call me dab so thick it look like honey. Perfect get a smoke, it is sunny. When I eat I miss his puff, she gonna fucking expand. I can't even flex, I don't even got one band. Push up on the gas on the fucking invisible bumblebee. Put the money in the bag cause you know that we need that steel. Stop. Sebaraga-regat mana jadi orang Sunda? Kemari orang beli lauk emas, lauknya digoreng, emasnya dijual. Op, salah. Sabaraga regat mana jadi orang Sunda? Kemari mantan orang kena serangan jantung. Terus jantungnya aku paling serang balik. Kedeng. Sebaraga gregetna mana jadi orang Sunda? Kamari orang ngalah tutut di sawah. Terus Tututnya digoreng, sawahnya dijual. Op. Sabaraga reget jadi orang Sunda. Kemari aing jualan cue. Terus cuena teu laku, badengna ku yang dijual. Op, sabaraha gregetna mana jadi orang Sunda? Ker tadi orang mulai es krim Monas. Terus Es krim di dahar Monas di kantongan. Lama mereka mana? Sekoma greget mana jadi orang Sunda. Kamari orang jualan gorengan 17. Terus Laku 2. Op. Sakuma gregetna mana jadi orang Sunda? Kamari orang di sunatan di Bidan Husna. Terus pas ditempo jadian deh. Op. Sabaraha gregetna mana jadi orang Sunda? Kemari orang minum teh kelapa. Terus pas ngompol keluar santan. Op. Sakumaha gregetna jadi orang Sunda? Kemari aing ngusuk belut. Terus Menang na Bogor. sakumaha gregetna jadi orang Sunda? Urang kamari belajar motor. Terus Udah. Sabaraha greget teman jadi orang Sunda. Kemari aing ngadar kue bola di Capanci. Terus Itu aing bau. Apalah. Sakumaha gregetna mana jadi orang Sunda. Kamari pas SD urang menang beasiswa. Terus Pas kuliah menang beasiswa. Sakuma greget mana jadi orang Sunda. Kemari orang ulin ke Gunung Salak. Terus Salaknya dijual gunung nggak ditangan. Sakumaha gregetna mana jadi orang Sunda? Kemari urang hujanan. Terus balik-balik dicarekan.